ngasi gi maru ba pauja Kumal Lampak Main Stadium gi set capacity hengat han baga loinena gallery mathakop senduna flood light habla gani han Chief Minister N Birena phongdokre ngarang digi sukiba nongna Imphal gi akut mafam kaya ising thumle Nambul Turel gi mafam kaya da pathokle amasung Kangpopi district ki manungda leiba Haipi khulda umang yokhatpagi thabak khunja singna mai pakna paikhatle Kurumjari miyang tabiriba mayam punamakpu taramna oksari haujik ngasigi maruiba pausing sandokna pizari Malem gi thakta pangchokpa football masana sing state asida su sanaba yanaba Kumal Lampak Main Stadium gi seat capacity hengat hanbaga loinena gallery mathakup sinduna flood light hablagani hana Chief Minister N Birena phongdokre hiram sida report ama Athuba matamda Kumal Lampak Main Stadium namidang da sanaba yanaba mathakupa seat capacity hengal handuna international gi matching mamang da sanaba nanghudrabasu makhatana sananaba soidana honagani nongsin tarbasu sahi supa sanaba yaba estro takpi sanafam ani soidana semlagani haina Manipur gi Chief Minister N Birena ngasi Kumal Lampak Main Stadium da sanakiba North East United Football Club amadi Nerokat Football Club sangafam gi charity friendly match ki thoramda phongdokre Miyambu I congratulate Tori Maduri Karigino Abaganda under 17 FIFA World Cup Taikogi Nipan Yaur Maduga Sub Manan under Su under 19 Gidaikogi Nipan so in India represent Torani Suso is with the Matamda Flat Light Kit have a Horgani Loina Stadium Sit Capacity and Galagani Adu Loina Astro Turf Football gi Astro Turf all the years nong daba matam su kaisu practice service hanaba ya Astro Turf athu bada mafam ani amada yam thuna sagalagani have se harage mam kolon jare thank you ngarang digi sukhiba akanma nongna Imphal gi akutpa mafam kaya ising thumle Nambul Turel gi imai pathorakpadagi uripok ki mafam kaya isau gi awaba mayok nare Imphal Turel Iril Turel amasung Kongba Turel gi imai su wangkhalakle Matam kharagi mamangdagi singzamai thongkhong sapam lekai tekhau patki mayada Imphal Turel gi torban namtha duna laikhibadagi lamdam adom gi miyamna hana palamba sarkar amadi haujik paliba sarkar da Kayara Khanna Sembinaba Haibada Tabi Dabadagi, Nasidagi Hauna, Singzamai Thong, Tingjin Baga Loinana, Miyamna Paisa Kaina Duna Torban Adu Semjin Bagi Tabak Satakray. Ngarang Digi Hauna Surakiba Nong Namaram Oduna, Imphal Turelgi, Imai Wankala Pudagi, Turen Torbal Namtariba, Mafam Aduda, Ising Pathorakadra Haina, Lamdam Adumgi, Miyamna Mipai Pokna Badagi, Torban Tingbagi Tabak Adu Kudaktagi, Paikala Kibane. Laikai adudagi Aziz Sarma Kova Amana Miyamgi Lusingba Singna Parja Singi Awaba Waka Tabi Daba Haibasi Laibak Tibani Piva Masidagi Miyamna Torban Asi Semnin Bagi Tabak Satabani Haiki Asi Manipuri Mando Kwaidagi Maru Singjamai Kendrasi the Ladiba Akoi Angamatau Hana Manti Vigiba Amachu Hujoji Viva Singina Maru Master Kai but the Yamakudum Tininga or Mamapam Machida Nasi Hobada Akoina Han advance on the high Rabasu, Masida Makata and Tabaka Viraktabadagi, Maru Mafamasi Kai Badagi, Kudong Tiba Tolaka of Mayamasi, Karigumamati Yangan Praja Yawaba Mayamase, Masi and Vida Basidi Yamna, Praja Kudipunin Shizay, Yamna Warujay, Madam D, Han and Masi Lambi Shida, Kaiba Matama Kudong Tiba Tolakadoba, or a Kadoba Pibam Singase, Kari Lake Habasha Kun Hana, Manjong Nasu, Mahong Jong Nasu Kangan Kiba, Motor Disi the Kangan Gabani, Madu Nasi Ho and Vida Basidi. Nasi Whatever Shim Daida Ganoto Doctor Pukat by Domadi Pibam the Tobusidi and Wajade Matunda Iba Lakiriba Amamato Tortina Masi Atuba Matamni Yang Zimbidagadi Shiyame Kendra Mapamase Awaba Sakbama Yadori Habase I give Motegi Ponduksari Saliba Sahi Asida Manipur gi Mafam Ayamba Hanjin Ising is South Tokuna Yum Kai Low in Kolgi Mahai Marong
Manamasi nga farm yumna yokpa sasan yen nganu kaya mang tagan kibasingi miyamgi phangpham thokpasing athuba matamda phanghalu haina All Manipur Progressive Farmer Association na dabi tawri Lengak nasu National Disaster ama oina laukthokrabasu awa saitheng phanglaba lairaba lomi sininga sisu mateng amata phangdana leiri Sahi asigi thengkhang kayarakta ising isauna awaba piriba saitheng singa sina lomi singbu hena awaba pibata natana suning nomning bagi wakhal hanta hale ising isaw aduna sauna amanga ta thowan kiba sina sel puraga law uzariba lomi singdade amuka hena asoba saitheng ama pire mapung fana sabang ngamdriba yum kaya ising thumjin kiba aduna hauzik semjin mangamdana leiri awaba taraba miyam ge mateng phangnabagi damak mari leinaba documents sing pisin khrabasu hauzik phawba mateng amata piraktri lengak sina lomi miyam ge khalaga athuba matamda phangpham thokpa sing phanghalu se minister na akanba miyang sangbinaba association na puning sing silakle JN Manipur Dance Academy ki campus samadi Hindi Teachers Training Institute ising thumjin bana sangthok sangsinda sauna khudong sa daba mayok nare Water Resources Department na khangalakpagi matung ina ising isawgi awaba mayok narabadi Department asigi helpline oina thamliba mobile number 8014674755 natraga 8132829036 ta pau pibiyo hari Kangpopi district ki manung da leiba Haipi khulda umang yokhatpagi thabak khunja singnamai pa na paikhatli hiram sida report ama akoina hawjik leiba mafam asi Imphal Dimapur lambigi Imphal dagina kilometer nifung lapna leiba kaithen manbigi Haipi lamkhaidani Haipi haiba khulasi kari karam khunno haibda hawjik akoi chatlaga yengminarse khulasi hek sangba hawbada khulgi labuk thengnei labuk amade yum saiba mafam natna khulasi gi apunma lamgi saruk mari thokpagi ahumdi umangi saruk oi khulasi gi manak nakpa khul singdigi tonganba aing asagi phibam thengnei matau karamna umang yokhalakpano habigi matangda khulgi ningthau thangmilik kipjen phongdorokpada 1985 tagi ukak pasi pungting king badagi ising barang kaire lobuta ising marang kaire hanat pariyamada tin 60 phangbudu hoji pariyamada tin chahum yangkhei chamari na phangkhare adu mathakta jungle protect pibadagi ehoina jungle manung seda khunsigi oina sandang chani buk joe adunasu hanagi jumen cultivation lagi hena khunja sigi economy da hena support hena towi khunja singna tongan ba makhoi gi oiba chana lonjat ama senna umang jo khali adubu tangai phadaba matamda u yathali ba asi mato karamna kangedagi haibgi matangda kirjen makha tarakhibda scheme mayam do gas ki osunu yum sabagi osu asila adi Haipi ki namakta le achuba mateng ma oigani hana kanjai forest kanbadi khunja sing na kan kharabna department na kalesu kana gadar mande ehoina dum kanjangani adubu sarkar de ina hening badi asida asi koburu range ki chine ga masida asum yeng ba kanda yeng bio highway de ga loina yengo koburu chingsi maru ko khare masi kari toraga Haipi ye mathak phausi koburu mathak phausi yeng bio sida kara sangba u hoba phangba se koburu range asi khak thane ane koburu range kok tone leibasi sarkar su kari to viraga khunja singa tandaraga asida unung thalaga protection piraga kajage su kanaba zooming to ubi sarukpati jungle jokpa bahogi su kanaba sarkarna sidwi bana chomgada hana khalle ngasi ma umang kokthokpagi awaba Manipur hakthena na thenarab matamni haibasing asi kange harabdi kari thaudang logadage haibagi matangda ningthauna makha tarkhibda Haipi ge hoje umang ising wat tabase ena mayam da asum hai nong tare je khoi satin hap pai pata satin hap pata bane satin ma hap le satin pai re di e chote adu na khoi su nungai ge hare di chingi khun sinda aina haje ding bane na khoi su nungai ge hare di Haipi gum na satin kup se ubang wa mang kak that kanu se mei thabi kanu se ising wal loi ising nungsit nungai ge ni hai se ma khoi da ina paudam jawni
नुंगाइबदे अखोय फावे लेतब मीना पखंगोय अरेब मीना नुंगाइब फावरे उजिक उ का ओरसु आईपी प्रजा सिंह खुंजा सिंह दी जारोय अदुना अदु हेना होजके खुनसिबु थौपुबिरेबा अहन सिंहसु नुंगाइब दुम फावे फाइन तोबा अदु तोबा के दरकार लेते होजके प्रजा सिंह खुंजा सिंह अवेयरनेस लेरमन मसिगी नुंगाइब याम नुंगाइब म फावे है थमगे उमंग मरंग कायने योखरपद नतन खुल असिदा प्लास्टिक मसेट अमत चाखाइदना थंब उदे मतौ करमना प्लास्टिक लोशनबगे हाइबगी मतंगदसु निंथौना मखाताना फुंदरके स्कूल काबा अंगांग सिंह हे थेना बकांद हुंदोक बकांद ऐसा मंगनसु करिगे प्लास्टिक हुंदोक पुरा खुनहल लगा मना के अनक डस्टबिन द हुंदोक हले तम द प्रैक्टिकल लेसन खरा तम बतावा लम कोइबसिंग पुनिंग चिक्सिनफम ओइरगदबा सिगुम खुल असि करिगुम लम कोइब लाक्लबदि करी करम अथिंग थमगनी हाइबगी मतंगदा किबजेन फुंदरकदा पुनसिदा लापकांद प्लास्टिक अमा थिंगे अदुदा प्लास्टिक पुगिरकपसु हुनफम हुंदोकफम डस्टबिन चाना थमे अदुदा हुंदोक पिबा अतैदि लाकबयाम लाकपगे दे अखोय वेलकम ने हाइपी खुंजासिंग खल्लिबु वखनसिंग असि मणिपुर पुमदा संदोकलगदी हौजिक मणिपुर दा उमंग कोकथोकपगे अवाब असि सोइदेन कोकनी कैमरामैन ननावगो लोइनाना निथोकंगब सनाजाबु मितै आईएसटीवी पाव ngarang hapta kangjebungda ningol sakobaga mari lenena fishery department sinduna pangthokiba nga melagi fallau thokre punna nga kilo lising maudrani choi sanga marpu tare puthokiba mela aduda DFO Bisnupurna sponsor toba Tongbram Raghu Kaibul Salamna nga kilo lising kunga mari samapan nipumapan puthoktuna ahan batakre CEO Bisnupur ki Haisnam Ravi Karen Fabina nga kilo lising tarahumdoi sanipan puthoktuna Anisuba amasung DFO Bisnupur gi makada Salam Susil Kumar Nomai Kongna nga kilo lising mga putoktuna ahum suba takre indigenous oba nga putopagi mana Karen Fabidagi Haisnam Ravi na nga kilo lising ahum sanipan putoktuna takre mela asigi consolation prize kun yauna sing amasung tamgi district singi marakta nga khwaidagi putokiba district officer singi manada DFO Bisnupur ti Samananda amasung Suchanpugi DFO KS Ibetomina takre mathang saigi fish farm de thoramda selgi mana sing lanthokani hairi Scheduled Tribe Demand Committee na mitai maitai bo Scheduled Tribe ki lista yahunaba khangan khiba matamgi mangoinana Manipur sarkar na wari sananaba khangalakpabu taramna oi lakleba tang kungamari fabugi manungda sab sawa wafam khanghandrabadi khongjang sangsinggani haikib adu sarkar ga waris hanagadoriba asigi matung inna kari karam khongjang sangsingadagi haibadu lepthokani haina committee ge general secretary Lokendra na ngasi Manipur press club ta pangthokpa pamusinga unabada phongdokre sarkar sibu jo koina appreciate tawi sigi makhatabadi tang kunmari gi sida wari watai du saror matungda adugi makhaponna makhabu khongjang changbu changchandare kari tawgadaga haibado adu tang kunmari meeting da oina koi lepcharagani marak sida koi gi sum routine gi oiba badge thetpa adu tawba awareness ki oiba mayambu khanganabagi koi gi democracy ba khongjane dum hani second mam thopodo changchangani Chief Minister N Biren Nalu Singh Sarkar asina Singh da satlo haibagi pandamda hayang anirak suba oina Tamelong district headquarter da cabinet mifam pangthokani haina sem sariba asi nong singi phibam phattabana maram oiduna yaithoklaba yai haina ISTV news na pangma pau amana hairi Sajing lakpa purai romba lai harau from the MLA local area development fund gi nauna semba badminton court amadi lai harau from gi nauna floor tausinba mafam sing ngasi consumer affairs food and public distribution gi minister Karam Siamna lamdam adum gi miyam da khusin nakre thauram aduda ward number 4 gi councillor A Keso Lilong Nagar Panchayat ki M Joy Kumar amadi B Saraj Kumar na maruba miyo sing ona saruk yaki Minister Karam Samna Singh Tam Amatani Haibasi Thabak na Utkadabani Housing MLA Local Area Development Fund gi Sanfam Asi Sarkar gi Sel Thungi Phibam Phagalaba Matamda Sahida Lupa Crore Ani Yauna Bahonari Sarkar Asuna Manipur Praja Singh da Sasan gi Mahau Lehenna Bahonari Haiki Kangana lagi Sarkar gi Senjari ba Turen Khongdu da building sagalai mini Paka building Lamdam si kainom ne Amtor na Bahona ba se Arai ba thabak nate adu semdok ngamba taragadi afaba minister do oigadoine
अखोई नफ्सा की चेंग से आधार कार्ड फिट तौरपनीना मधुगी मंगोन पीरीब स्टेटस मैम मधुगी दरकार लेब डॉक्यूमेंट मैम फिट तौब ngमदबदगी चेंग जाके सून पीब ngमद्रगसु हुजी 80% दी योक्सले याम सेक्शन मा दरकार लेब चेंग लौरगा लौदे हारपगुम्बा पुरगा खंगदे माइगुम्बा दायित्व लौरिबि मिसिंग अखोइदि खंगदे हाइगुम्बा सो मयाम सयनब थोलागा अमना अमगी मतकदा अदि मराल सीजननबा असोइबदुदि चुमथोंनबा होनबदा मटेंग पांगबिनबदि लैतबा अतुंबा एलिगेशन दव मयाम अमा लैबनिना लैपाक्सिगी रांटिगी सिस्टम दा अवोनबा अमा पुरंगनबा होनबदा ख्वाइदिगी अदि अवाब लैरिबा डिपार्टमेंट से आईगी डिपार्टमेंट ने हानदी पुंदोक तोरमदु हुजिति याद्रे मिनिस्टर ओइजरबा आइना मणिपुर की रांटेदा अवोनबा अहोंग अमखक पोरकनबा मतम चुपदा चैलेंज तौरी हाइबसिमदि मसिमदि खंगबियु मयामगी मफमदा अदुगा मदुगी थौना पांगल पुंगिंग पिगदोइसदे आई लंगदबाल केंद्र की प्रजा सिंहने इम्फाल सिटी की मयोंद लेरिबा ट्रैफिक पुलिस की हेडक्वार्टर ओइरिबा अमदि सिटी पुलिस स्टेशन सु ओइरिबा ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस स्टेशन ngayopham oiduna leihore ISTV na satuna yengsiluba matamda mafam aduda duty tawduna lerama police amana phongdropada nong kharadang tabaga station asi isingna loina thumduna duty ningthina tawba ngamje kitchen room bedroom dressing room ge phibam asuki matik fatre nupi ge safam lekham oriba ka su phibam sokna leiri phibam asiga mari lena singda station asigi soklaba phibam asigi photo amade se thaduna khangan khre अदुबो हाउसिंग फाबा थबक ओइना पाइखलक लैत्री हाइना महाना फोंदोरखी महाना मखा तारदुना सही तरागी ममांगदगी ngasi फाबा स्टेशन असगी फिबम असि असुमना लेरखी पुलिस सिंगी अवाब येंगबिदुना मफम साब येंगदुना स्टेशन असि मवोंग सुमना सेंबिनबा मरी लेनबा सिंगदा अपील तौखी All Manipur Police Constable Male Civil Viva Bosidi Singh Nitra Taruki Makada Sim Kiba Ze Asigi Mihu Singna Ngasidung Til CM Gi Bangalore Chief Minister N Biren Unaba Lakpada CM Masa Leram Dabadigi Unaba Funkidre JP College Tagi Pullaga CM Bangalore Tamna Lakiba Ze Asigi Mihu Singh Police Na CM Bangalore Mamang the Tatuna Tamki JSC के जनरल सेक्रेटरी मनीष चंद्र सनबमना हाइकिबदा ममांगदसु सीएम उननब खोनबदा उनब फंकिदे सरकारना सबसाबा फिरेप अमा लौरगा अथुबा मतमदा खंगनबियु हाइकी अखोइना पामजरी पोसिजु डिमांड जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का उनदरगा था अनि लेगा हाइदोकनी अमा लेगा हाइदोकनी देनान स्टॉबिरो अखोइ नाइबदो वारे अखोइना हौजरकबा थबा हाइदोकियोना डिमांड तौजरपसि मार्च की डेट 25 तक कुमन पाक तक जेसीसी फॉर्म तौदा हौजरपनी अरु कई उनबगी तंजाजे फंगदब तागदी कोई सिंगी सिनौ सिंग कैंडिडेट मैम याउबीदी मोनसु अतोप अतोप सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग दगे होगा मखल मखा कई खुंजन चंजलकनेना मोन सपोर्ट तौबिरनेना कोइदा जिबली पाउ पिबे Professor Naurem Joykumar ne iba Idea and History of Manipur haiba mingthonba larik amangasi Dev Literature Center da Phongkre Tharmadu da PhD Minister Losi Diko Manipur University ge Registrar Orama Dr. R.K. Ranjan Professor P. Nabasandra amasung Dr. N. Birisandra Susaruk Yaki larik asigi aiba Professor Joykumar na Manipur gi puwari asri miyam da hiena khanganaba matam kaya marum sangna larik asi puthokpani haiki Minister Losi Dikona larik asina state asigi oina sauna kanaba oragani afaba larik kaya akhang ahisina puthorakpasi lamdam asigi oina mapan naidraba lan amani haiki in the form of book so that our people will go through and understand our future. My esteemed leaders, I have nothing to say, but while congratulating Professor Joy and his family, I would also like to acknowledge all of you for your contribution. Popular Front of India ki station the Pangtho Leba Conference ki Saruk Ama Oina Popular Front Manipur Sindna Thauba District ki Sanga Yimpham da Idika Lampakta Miyam ki Obe State Conference Pangtho Kre Mifam Aduda Manipur State President Wahidur Rahman National Vice Chairman Omar Salam All India Imams Council ki Hanigi National President Usman Beg Sabasu Saruk Yaki State President Wahidur Rahman India the Paktakana Muslim Adivasi Dalit Christian Amadi Minorities Singi Mayokta Sankilakliba Kongjang Singh Yaning Daba Fongdo Pagalwena Popular Front of India Bo Ayana Yadaba Loop Amagum Uhanaba Pukalakliba Asi Sapsana Tingnagani Haiki
Hana Maral Leraba Sel Tumgi Hinsapta Misappropriation Gi Allegation Kya Taurba Managing Director Veterinary Director Makata Namathau Tawanduna Manga Dabagi Matakta Diary Sector Asi Amukhana Lakotpa Yadanaba Siliba Manipur Sarkar Asigi Ezela Haina Manipur Friendship Organization Hanglakle Bharat Sarkar da Thariba Statement of Expenditure Ga Union Gi Chairman Tamadi Managing Director Amasung Chairman Sign Toguna Piriba Expenditure Ahumag Amata Manadaba Haibusi Lana Cell Season Nare Habiki Sapsaba Pramani Manipur Friendship Organization Mari Lenaba document Kaya Piduna Misappropriation Gi Prima Facie Leraba Case Asi Fabuda State Vigilance Commissioner Thengta Handuna Tavak Amata Lokotana Thamli Sarkar Yamakuk Thongba Singda Asweba Arana Putokuna Kudam Sangdam Kayagal Wedana Tham Kraba Fabuda Chief Minister N. Birena Manipuri Corruption Mutakani Haiba Wafam Aduga Ona Tainabani Prime Minister Amadi Mari Lenaba India Gi Agent Singda Siathaduna Manipur Sarkar Amadi Senari Official Singi Matakta Batik Sab Action Lokanaba Veterinary Department Ki Makada Ladybas Skim Singi IDDP Amadi RKBY Gi Makada Hagmat Pidaba Beneficiary Single Wenina Kongjang Sangsi Lagani Haide Housing Paugi Maratana Atenba break Ama Changi labor solapadi producing at the Chak Chotarba, Tumba Chava Yarataba, Kung Hamanataba Singitaba, Amatanara by the Jolly Syrup, Amasu, Jolly capsule with Chinese Navy. Tamuchogyo into the Karikum Now the singing time. 사람이 만능시대 가이딜라는 레비네들 서구드네 모닝땀 짜기선 아이 미약하니 바지 아이 미약하니 바지 놈이 또 당구야 Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand and stones, pure, clean, and healthy water. Amukana Makataba Pau Pizari BJP Amasu Naga People Front Asungshina Duna Semba ADC Tamilon the BJP Tok Lehari BJP Mandal Office Tamilon the Pangtopa Pau Gimi from Amada BJP ADC member Z Apo Quina ADC Asisema Matamda Party Animagna Amana Amagi member Sing Loksin Nadaba Haina Yana Kibani Aduba Haukiba Assembly Mikalda 9.Pm na BJP ADC member Amabuloksin Ki Sungsilaba ADC Asina Miyamgi Interesta Transparency Lena Tabak Tominana Bahana Yana Ki Aduba Chairman Mari Lenaba File Faba Vice Chairman Amasung Executive Member Singda Yahulakide Asiguma Tawong Kaya Asidagi Alliance Asidagi Topani Haiki District Office Handloom and Textile Thawan Sinduna Handloom and Handicraft Ki Delivery Scheme Sing Amasung Mudra Scheme Gimatang and Nomagi Over Awareness Thorum Ama Charang Port Mamanglaka Community Hall Pangtokre Tauramatu da Wangkem Kendagi MLA K. Mega Sandra District Office Handloom and Textile Thawalgi Project Manager C.I. Stombi Weaver Service Center Infalgi Assistant Director N. Ibol Amasung Nascent Hand Development Cooperation Infalgi Assistant Manager Y. Santikumar Saruk Yaki Sahi asigi mekun gamapanda thokiba cyclone Morana amang atathon kiba Bisnumbu district ki imung singda tengbangi polam sing yanthopagi thoram laiton zam awang dangasi pangthokre Oxfam amasung People Resource Development Association ga kusam maduna pangthokiba thoram maduda laiton zam amasung nambol fozing makhagi isang no sawon kraba khangalaba imung singda polam sing kusinaki Oxfam gi Public Health Promotion gi mihut Doma ki Botiana Cyclone Swan Kraba Manipur gi Tampak District Sing Namakata na Polam Sing Kaladang Oraba Supigani Punna Imung Satuk Lomda Temangi Polam Sing Panganaba Pandam Tamli Maibam Tawal Laurembam Ka Sanjamam Sing Bosing the Su Tembangi Polam Sing Yantokre Haidi Salam Art Creation gi Anis Suba Production Ningol Mawa Manipuri Digital Film ngasi Hotel Imphal release tawkre film asigi direction nama screenplay na Ravi Salamni Kaiku Artina
Toy Toy Prakastan Singman Amaru Eba Saktam Langde Release Tabagi Taram Aduda Amzuge President Wankemsa Samzai ISTB Network President P. Parfulona Singmana Saruk Yaki Film as the Saruk Yariva artist sing Amati crew members sing the Salam Art Creation Gi Maikaidiki Ikai Kumna Utuna Memento Amamankusinaki Amzuge President Wankemsa Samzaina Film Haibusi Yamna Sakti Leba Media Makal Amani Society Amagi Hauzik Odiba Film Ashidama Mitari Society Ama Semduk Navahonabada Film na Asobo Taudang Lay Hauzik Manipuri Film Live Tiba Tangkak Amada Lady Film Pamzaba Music na Film Kaya Putolabasu Film Sing Adubo Udnava Whole Sing the Nomonomagi Sitarakli Imphal City da Manipuri Film Sang na Utpa Hall Ama Anidagi Hena Leshilakri Haiki ISTB Network के President P. Parfulona Culture के Soil Matiksan Leba Manipur Gumal Lamda Masida Film Ama Putopa Haibusi Araiba Tabak Nate Apava Film Ama Putona Honabada Madugi Yanglen Saru Oigadoribani Director ke Asabo Taudang Lay Director Aduna Film Adu Mami Tadringaida Ma ke Mit Mamang da Punamak Hana Uba Ngamgodabani Haiki Manipur Haibusi Aikoi Isagi Ujaba Cultural values of the world Mapap Sida Lady Aikoi Posaksha I couldn't have season of Matan, I couldn't see Malians, they could live good. Some I got some, which you Mama Sam for filmmaker, international Vitaka, London Jiggy Murim, Marco Miam, Malian, Gay, very cultural values labor, I couldn't love them, City Posaximana, Kunka Harga, Hajava, Mana, Yetum the Ling, Harga Pajava Lake, but I'm going to put over the Miam the Woodpinner. Madonna Tapudi, I couldn't love the sea, soil Matiksan. Art forms, cultural values one. Siki Posi could Matota, film then Ponto, Vaya, Masi, Manipur film, Mayama Putoli, Matang, Aputa Putopa, Masai was just some like a Sutapika, film Putoma, film Chiputo, Matunda, Kamaito, House, Fine Sitore, Adimaki, Pala, that's what I say. Masi, a factor of weather, a full film Mogundi, I could be on the palm in was it film. Apa film putung no kena benda film di dalam tepung angin mana ni ba number one paling baru ini si filmmaker ni ba director tu ni ba. All Jiribam Muslim Socio-Economic and Cultural Development Organization Sinduna ngasi ningol sako bagi tharam Jiribam gi Lalpani High School pang chokre tharamadu da organization ge President Abdul Qadi Hillghat ke Jila Parishad member K.S. Janaki All Jiribam Mera Paibi ke President S. Susila Jimpal के सेक्रेटरी एल बिमोला सोनापुर ग्राम पंचायत के प्रधान आसमा बेगम अमदी वार्ड मेंबर सिंह सुसरुक याखी टांगखु साफुलोंग अमसुंग हाउमी रिसर्च गिल्ड अहानबो एना तमगी इसेसल सिंह साको बुगी थरम टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लेबा मोलो रिंगपाम खुलगी कम्युनिटी हॉल दंगरांग पांगथोखरे थरम अदुदा रिंगपाम खुलगी खुलाकपा एस यारटीओ पीपीसीएम की कन्वेनर एम बिमोल मेटई Sangpun Longi Chairman Chingthui Nikhalian Haumi Research Guild Manipur ki Zona Jimik Susaruk Yaki Tamgi Isesal Singna Singi Mabungapa Sing the Lamda Masida Thokpa Sana Tanama Polam Sing Kudol Tamki Singi Mabungapa Singna Su Sing da Pangba Mahi Marong Manama Sing Aikoigi Iong the Saba Fi Amamang Kudol Tamki Tangdu Laita Baleba Kunai Ama Gagi Marakta Kenaba Laitaba Mapangi Safuna Kumduna Pukiba Ngamdanaba Singmi Tami Anige Mari Sako Bege Tharam Masina Purapu Olesuna Fangdok Naki Lamna Masigi Puarina Singna Ahalni Tamna Manauni Hainariba Asina Maram Orega Singi Mabunga Pa Singna Ahanboina Tamgi Masan Masya Simbo Sako Duna Tana Tanaba Yadraba Mari Asi Sashinabagi Damak Tharam Masi Ahanboina Pangtokpani Haiki Sterashida Ladiba Tongan Ba Furup Singa Armed Force Singa Apamari Tamana Pandamda IGR South Ki Miya Makada Mapan Suba Sector Ki Manga Suba Zamu Amasung Kashmir Rifle Sinduna Ningo Sako Bagi Tharam Ngarang Tulial the Leba COB da Pangchokre Saruk Yakiba Ningo Singna Assam Rifles Ki Maikadi Kudol Tamki Lion Club of Imphal Central Sinduna New Second the Labour Brighter Academy School Saitala Mathwedigi Tala Humde Fabagi Manung the Labour Mahiro Singh Oiba Peace Poster Contest Pangchokre Future of Peace Hybat in the Pangchopa Tharam Adada Peace Poster Contest Singing Intara Taretki Siamen Dr. N. Binabon Singna Pundo Kibada Asiguma Contest Asina Hawalak Liba Angang Singda Losinuna Ledamba Makoigi Hai Singba Sing Adu Utok Nabagi Mafam Amapibani Mako Matang Taraba Singa Lupali Sing Ani Lupali Sing Amasonga Amadi Lupali Sing Ama Pigani Haiki Pitribiki Tungi Shanti Damakta Aikoigi Angang Singsia
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯁꯁꯤ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ Handaki Panchayat Mikhalda Moirang Kendagi Manungda Leba Gram Panchayat Marigi Mai Palaba Jila Parishad Pradhan Amadi Ward Member Taram Upagi Tharam Ama INA Memorial Hall Moirang da Pangchokre Moirang Block Congress Committee na Sinna Pangchokiba Tharam Aduda Kendra Sigi Hanagi MLA MP Raj Block Congress Committee ge Person MD Sakat Ali Kwakta Municipal Council ge Chairperson MD Nahayai Moirang Municipal Council ge Vice Chairperson M Basanta Saruk Yakhi Sustanpur Police Nangasi Police Commemoration Numit Tharam Sustanpur Police Station Pangchokre Lebak Asal Sing Nitra Taruki September Amadigi Sing Nitra Taretki August Kuntraga Matri Favada Masagi Mato Pangchopoda Laikidraba Police Personnel and Sahum Humdragi Mafamda Additional SP Lunkomang Kongsanilu Singunikai Kunabu Udki ISTV service provider Ama Oriba Star Cable Kurai Sangai Vision Kurai Universal Cable Kurai KV Cable Top Amasu Monica Cable Top na Korma Mafam Singda Hayang Ayupung Tara Matoidagi Nungtilpung Ani Fava Senjin Sajingadaba na Maram Oduna subscribers Singda Signal Piba Ngamloi Hari Masida Miyam na Warak Bidina Mangzongona service provider Singna Kangalakli Tripura Labor Lamzingba Iraport Memorial Library ki damak ta lupa lak amaromgi Manipuri lol ki Larry Singh Patriotic Writer Forum Manipur na kusin nakre Tharam adu da forum ki Vice President ya School Kharapam Secretary Rakesh Naurem na saruk yakhi haukiba September kun tarukta forum ki punna sinna pangthokiba Iraport Ningsing numita Mete lon ki Larry Singh paba phangdabagi awab mayuk na bagi wafam lumna lauduna Manipur da leiba aiba sindagi tiambang lauduna Larry Singh asi kusin nakibani Mayon Literacy Committee ki publication makada Dr. R. Langsong Mayon na Komzinba Mayon ki dictionary ama phongkre Sandel district ki Kapam Kulda Pangchokiba Tharam aduda Mayon Expect Body ki Cultural Secretary Dr. NZ Gina Assistant General Secretary Gabriel Mayon ND Songri Singh Mayon Women Union amasung Mahiro Lupki Lusingba Singdu Saruk Yakhi Logi Ozalau Nabagi the Mamite Mayak TET listening in Tara Humdoi, Amadi supplementary on listening in Tara Tarukta, Tankak Aniratona Pangchok Rabasu, my Palava candidate Singi, Karigumba, Tabak Amata Pangchok Pidan Lady, candidate Sing Atuba Matamda, Oza, when Lausen Binaba, Mahiro Lup Amadi, Civil Society Singer Kusam Maduna Makata, Kongzang Mite Mayak TET supplementary, successful candidate Association, Kongzang Sangsilagani Hairi. How's the Maraktan Tabaki Pau Amuk Lovisi? Ngasigi tabak ki pauta Reserve Bank of India ki assistant ki firm Chatru Kungom doi loguduri degree pass torba masaga sai Kungenipan Fabugi Manung daleba Miyu Singna November ke tang tara Fabugi Manung da Drakas Harapa Yagani Hari Drakas Center Infal da Oigani CISF ki constable khara loguduri masaga sai Kungom doi Fabugi Manung daleba metric pass torba Miyu Singna November ke tang kun Fabugi Manung da Drakas Harapa Yagani Hari Indo-Tibetan Border Police Force ITBPF ki Nupa Masu Nupi Head Constable Khara Loguduri 10+2 pass Taraba Masaga Sayi Talagani Pandaki Kungamanga Fabagi Manung Daleba Miyu Singna November Tang Tarahumde Fabagi Manungda Drakas Harapa Yagani Hari BSF ki Treadman Oina Constable Lising Ama Humdraga Mari Loguduri Masaga Sayi Kungumde Fabagi Manungda Leba Metric Pass Taraba Miyu Singna October Tang Kuntra Fabagi Manungda Drakas Harapa Yagani Hari Amaromda Sports Quota da BSF Constable Sama Maudra Taruk Loguduri Metric Pass Toraba Masaga Sai Kungumde Fabagi Manungaleba Miyu Singna October Kuntra Fabagi Manungda Drakas Harapa Yagani Hairi Indian Coast Guard ki Navy Khar Loguduri Masaga Sai Kunga Nithoi Fabagi Manungaleba Metric Pass Toraba Miyu Singna October Tang Kungumde Fabagi Manungda Drakas Harapa Yagani Hairi Mathaki Pausing Asigi Akupa Marol Babuprada Leba Job Center Degi Kangba Yagani Hauzimaka Taba Paukharga Mukpizari Lions Club of Thawal Susinuna Peace Sponsor Contest among us Thawal Katri Sang and the Pangchokre, Sahitara Mathodigi Tarahumde Fabigi Manungaleva Mahiru Singi Oiba, Peace Sponsor Contest Aduga Mari Renana, Lions Club Thawalgi, President Rajiv Kumar Yauna, Lions Club Ki Thapuba Kazaruk Yaki. Rotary Club Infal the Rotary India Literacy Mission Makada Rotary Adult Literacy Program Awang Posumam Kunau Dangasi Haudokre,
थौरम अदुदा एडल्ट लिटरेसी की डिस्ट्रिक्ट लेयर लेला गाडवा नीलकोची ग्राम पंचायत के प्रधान टी एस रोशनी रोटरी क्लब ऑफ इम्फाल की हानि के प्रेसिडेंट एल मनोरंजन सरुक याखी प्रोग्राम असिगी मखादा था मरी अहल ओरबा मियो यांखैदा लारिक लासु तंबिगनी लारिक तमदा संगदबा एडल्ट लिटरेसी किड्सिंग अमदी अहल ओरबा मियो कुंट्रागनी थोइदा सैसुसी यंथोकी मेडिकल फॉरेस्ट अमसुंग रेवेन्यू मिनिस्टर ओरंबा थौदाम कृष्ण ngasi ayuk masagi anaba amana जेनिम्स लैखिद्रे मसागे सही मरफू तरुक सुख्रे कृष्ण लिसिंग मसामापन मरफू दा थौबाल केंद्र दगे कारकतुना मणिपुर गवर्नमेंट की मेडिकल अमसुंग एनिमल हस्बेंडरी की कैबिनेट मिनिस्टर ओइखी लिसिंग मसामापन मौद्रा दा अनि सुब ओइना माइ पाक्तुना फॉरेस्ट अमसुंग रेवेन्यू मिनिस्टर ओइखी लैखिद्रबा लुसिंग मसिगी अरोय मथौ मंगम महाकी पोनफम थौबाल मनिंग लेकाइदा पांगथोखरे हौजी मखाता नंगासिगी सानबगी पाउ लोगिसी ngasi sanabagi pauda निफुमापन सुबह अमसुंग यांखै मरि सुबह बटालियन बीएसएफ न अनिलक सुबह ओइना रन फॉर मार्टियर्स हाइबसिदा सही तरातरु मखाद लेबा नुपा मसा सिंगी ओइबा हाफ मैराथन अमंगसी कुमल लंपाक मेन स्टेडियम दिगी महुचमदि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार लम थादुना पांगथोखरे लमजेल अदु कोरिंगद लेबा बीएसएफ की बटालियन हेडक्वार्टर दा थुंकी तुंगदा मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेपा हाउकी डीआईजी सीआईएसक्यू सीआई मणिपुर अंगम समुना मथंगसिन चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइदुना भारत की अपुनमगे सक्तम दा सिंगरपो सिंबोलान थेंगनबदा थवाइन पोंथा पिख्रबो सिंबो निंगसिंबो ओइना लेखिद्रबा बीएसएफ जवान सिंगी इमुंग मनुंगदा असम खुदोल पोत पिदुनि काय कुमनबो उदखी ngasiga हाफ मैराथन अदुदा की एस हेरोजित एमडी सिंगलेन खान अमदी युमनाम अमरजितना मथंग सिना अहान बानी सुबा अमदी अहुम सुबा टाखी अहान बानी सुबा अमदी अहुम सुबा टाखिबा सिंग लुपा लिसिंग यांखै लिसिंग कुंथ्रा अमदी लुपा लिसिंग कुन खुसिनखी थरमगा मरी रेनना टी एस श्याम कुमार फंगदोखिबदा भारत की अपुनबगे सक्तम दा सिंगरपो सिंगमायोक नबदा थवाइन पोंथा पिख्रबा बीएसएफ पर्सनल सिंग लौखिबा थौदांग अखोय पुनमकना इकाई कुमनफम थोई हाइना फंगदोखी अखोयना बीएसएफ मणिपुरना सिमबा माता जी सिलिबनो हाइबजे कई मरमगिनो हाइबदा अखोयना इमा लेपाकपो मिकु खुदिमकता अखोय दुसिरगा लई अमदी लेगे इमुंग मनुंगी दमसु अखोय मतम खुदिमकता अखोय लेपी हाइबगे दुम थीम द सिनबने अदा ngasi si adugi matik yam nungai yengbada khoi leiriba BSF na tawbiriba thabuk mayam se so what BSF officers what their BSF 59 band and 54 band border security post organizing such kind of this an important half marathon race but it gives a more this an it gives more and more this an energy to sacrifice our life for our mother country. Hauze makata basanabagi pau boyaling thozamdagi phangbigani. North East United Football Club amadi Neroka Football Club sangaphamgi charity friendly match da North East United Football Club na Manipur gi Neroka Football Club sangaphambu maiti bapikre. Masida Manipur ki Chief Minister N Biren Youth Affairs and Sports Minister Letpau Haukib amadi Department asi Commissioner Ais Dilip amadi atai sangna reba mioi kya su saruk yakhi North East ki state singdagi apaba sanari sing amadi mapal gi sanari sing yauna semba Indian Super League ki akanma team ama oiriba North East United Football Club na state asidagi ahanboina Hero I League saruk yagadoriba Neroka Football Club sangapambu goal ani sinoda maiti bipikhi Match asida mai pakiba North East United Football Club ki goal ani do Danilo Lopez Cizeriona match ki yankai tere subamati Susil Maiti ahong sangbamna match ki marifuma pal suba minita sankhibani match asida Neroka Football Club sangapamgi sanaroi Francis da match conduct tokiba referee na yellow card utki
Nambol Kendra Kankuna, Singjamai Kendra Kankut Team Ebu Mighty Bapiduna, Taruk Suba, Mangsatabam Iboyama Matipuinabati Memorial, Likam Knockout Kendra West Kang Tournament ki Champion Oikre. Hare Krishna Amadi Imung Manung sponsor Toraga, Singjamai Kangchangda, Singjamai Kankuna Sinduna, Mamang Tagitang, Kunmangadagi Kankut Taramatoina Group Maritona Kaidutun Satariba, Taruk Suba, Mangsatabam Iboyama Matipuinabati Memorial, Likam Knockout Kendra West Kang Tournament Ngasi Lotion Kre. Lotion bagi Toromda Iboyama Hospital and Research Center ki Managing Director Hero Thokchom Singjamai Kankut ki President and Nilakantana Thoromba Pusing Oike Satarakiba Tournament Asigi ngasi Sanakiba Aroiba Matchta Nambol Kendra Kankutna Singjamai Kendra Kankut Team Ebu Panjal Mapal Nipal da Mighty Bipituna Champion Oikibani Pangtokiba Tournament Asida Konthokjam Kendra Kankut Amadi Kundrakpam Kendra Kankutna Ahum Suba Position Takre Best Lamtha Amadi Best Player ki Manana Singjamai Kendra Kankut Team A ki Sanaroi L Nabasandrana Takre Best Sekpai ki Manasu Kankut Asigi T.S. Kumarna Taki Winner Weraba Nambol Kendra Kankuta Trophy ka loinana lupa lising taruk amadi runners up takiba Singjamai Kendra Kankut Team A da Trophy ka loinana lupa lising mga tharom mapusinga khusinaki MCK Kabo Waxingna AY sitting kai Kunubu Mighty Bapiduna Taraniti Shuba and Balananda Memorial Second Division Football League Champion Oikre District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mini Stadium Bisnupurda Mamang Thagitang Kunipaldagi Team Taramangana Group ani thongna khaidutuna Chatariba Taraniti Shuba and Balananda Memorial Second Division Football League ngasi lotion kre Satarakiba tournament asigi ngasi sanakiba aroiba matchta MCK Kabo Waxingna AYC Tingkai Kunubu goal mari ani da Mighty Bapiduna champion oikibni match asida maipakiba MCK Kabo Waxingi goal singadu S Rohit CS Roshan NG Amarjit amadi Ravi Chandrana sankibni match asida Mighty kiba AYC Tingkai Kunugi goal ani du L Baipu amadi Thangboina sankibni match asida AYC Tingkai Kunugi sanaroi ngamgin MCK Kabo Waxingi S Rohit amadi NG Amarjita match conduct tokipa referee na yellow card utki Thagasari housing maru eba pau lobby dringai da inga sagi pau lobby si ngasi gi oiki pai ngasa gi pauda ICAR lampai patki prek pau gi matungina ngasi gi khwadi gi sakhiba Celsius degree 15.3 Khwadi ingba Celsius degree 30.ama Nuksita yaw isip manilgisang ayukta sada sama amadi nuktilda sada 30 oiki Ngasigi nong sugi pagisang marifumapol desmik ahum millimeter ni Housing maru eba pau amuk hana pizari Kumalapak Main Stadium ke seat capacity henggat han bagal winana gallery mathak kup sinduna floodlight hablagani hana Chief Minister N Biriana pangdokre Ngarang diga sukiba nong na Imphal gi akut pa mafam kaya ising tumle Nambul Turel gi mafam kaya da pathokle Amasung Kangpopi district ki manungta leba IP khulda umang yokhatpagi thabak punja singna maipa na paikhatle Ngasigidi IS TV na pijaba pau matang asida loizare miyang tabiri ba mayang punamakku amuka hanna khurumjari